ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 6-07-2026 сол. Дӯстони азиз, 10 дона хона ҳастае ки навор мекунем, бара шумо пешниҳод мекунем тамошо кунем. Нархҳо аз 100,000 сомон боло ҳай дӯстон. Курси рубл аз бонки Алиф дар рӯи экрани шумо доллар, евро, рубл бихонем бачаҳо. Оиди ҳами курсам маълумот метавонем бигирем аз бонки Алиф. баъдан дӯстон барои қаблӣ реклама WhatsApp мегзорам роҳи ки нехонаҳотона ё ки омада айпеш хушрӯ карда қонуну қоидааш қатъӣ навор карда бо нархҳои арзон кортона тамом мекунем бачаҳо. WhatsApp барои қаблӣ реклама дар рӯи экрани шумо. Айкиҷо хона дар корай, то чанд сума хона дар корай? Шумо дӯстон комментария кунед, иншоалло ки ҳаракат карда наворатон мекунам. дӯстони азиз, ман наворро шурӯъ мекунам, то охир тамошо кунед. ҳамин наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед. Ширкати Акай Нозима гӯш кунед бачаҳо. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиз, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед бачаҳо азиз. боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. Ака мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мода хона дар кораи, яъне ки мада хона дар кор аз Ҳисор то 240,000 сума мехарам, мега сум дорам. нафарое ки ай Ҳисор квартира ё ки хонаи назди ҳавлигӣ дорем барои фурӯш, ина акада рақамҳои 4453 ахири WhatsApp-и Акай банависем, бигем ки ака шумо да хона дар кор боша, ина мо хонаи фурӯшӣ дорем. хулоса дӯстон, муомила кунед, хонатона бифурӯшед ами акада. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 150,000 сомон хона дӯстон ки дорои 25 сотиқ замин ва 3 дар хона дар гиҷоҳай дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулона майдон қарор дорад. 25 сотиқа, 3 хонагаҳ, об, свет, барои молу ҳол кардан шароитҳои беҳтарин. дӯстои гиромӣ, ина марамат рақамҳои 4318 да занг заред, маълумотҳои боқимондаро бигирен. 150,000 сомон. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки 220,000 сум арзиш дорад. дар умум 4 сотиқ замин, 2 ҳуҷра, яъне ки 2 дар хона, ноҳияи восеъ кӯчаи Умари Хайём. хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи Умари Хайём 200 метр аз роҳи Калон, дар наздикии ресторани Дарё. бачакои восеъ, одамое ки ай восеъ хонахар ҳастен, марамат 220 кӯчаи Умари Хайёмда занг занед. айкиҷо хона дар корай, то чанд сума дар корай? дар видео комментария бачаҳо комментария кунед. худохоҳад касе ки дора роҳӣ мекунад, мо бошем навор карда пешниҳодтон мекунем.
دوستان مگذاریم با سیومین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که در همیدون قرار داره. دو کامناتا کوارتیرا در آشیانه 16 مساحت 39 متر کوادراتی، گردشی لنینگراد، شهر دوشنبه، ناحیه رودکی در پاورود قرار داره بچو. 229,000 сум ارزش خداخواد با معامله. رقم های صاحب ملک در روی اکران شما آخرش 5385 ده از نومی سامانه یوتیوبی سعودو تیوی میتونین زنگ زد پرسان شین. یگان دوستاتون برادراتون خانه های فروشی داشته باشه دوستان در واتساپ روی کنین. یکی اومده با نرخ ارزان از پیش شوکا قانون قاعده خاطی نوار کده پیشنهادتون میکنیم بچه عزیز. اویدی خانه مرا 229,000 سومانی زنگ زنه. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه نزدیک حولگی فروشی. 350,000 سومون، یک سوتیق زمین داره، دو در خانه داره، نزدیکی ماشین بازار، شهر دوشنبه. 350,000 ارزش. خانه در ماشین بازار اپسویت هست. خانه با تمامی چیز چوراش فروخته می شود. ریمونت نو، چیزهای نو. خب خلاصه دوستان در آمده زندگی میکنه، کسیگی میگیره. نزد ماشین بازار، شهر دوشنبه، پایانی کاروان، یک سوتیق دو خانه زنگ زده پرسان شین. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی من. کوارتیرای فروشی هسته که در همین دام قرار داره دوستان عزیز. دو کامناتگا کوارتیره های نوارا تماشا کنین دوستان. صبر کرد تا آخر تماشا کنین. باید همی خانه ها معلوماتی پر حرکت که میتیم. کوارتیرای فروشی هسته که دو کامناتا کوارتیره در اتاج دهم مساحت 55 متر کوادراتی، شهر وحدت دای. بچه‌کوی وحدت همین جا هستین که دستور آوردن. 335,000 سومون ارزش خداخواد با سودا میشه. رقمای آخرش 33 66 ده از نوی کانال ما حاضر زنگ زدن با قیمانده معلومات را بگیریم بچه‌ها. دوستان میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی امروزمون. کوارتیرای فروشی هسته که دو کامناتا کوارتیره در آشیانه 4 مساحت 44 متر کوادراتی برادر عزیز. اینا مرامت فروشی در دوشنبه، ناحیه فیداسی، محله گراوزاود، کانالیزاسیون شهری، اپسویت دویمی، دومین اتاج، دو خانگاه 44 کوادرات در اتاج 4. معلوماتی بیشتر با تلفن رقمای 0110 حاضر زنگ زنید بچه‌ها. 285,000 سومانی با معامله دارم. دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی امروزمون. در همین دام دوستان ما داریم کوارتیرای فروشی دو خانگاه های مساحتی 60 کوادرات متر بچه عزیز. شهر وحدت نزدی بازارچه گلستان در قرار داره. ارزش 315,000 سوم با انشاءالله معامله میشه. مرامت دوستان زنگ زن پرسان شین. برادر عزیز خطا میدونین که ما هر روز نوار میکنیم پشتی. همین نوار ما معقول باشه لایک مونین، در کانال پادپیسات ساکنین دوستان. اگر خواهین که خانه های ارزان زیاد شوه بدیلی پر در واتساپ مراجعت کده میتونید بچه عزیز.
دوستان میگذاریم به هشتمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه نزدی حولگی فروشی است که 639,000 سومان ای 639,000 سومانی. بسیاری میگه که مقصد خانه چی وقت قیمت باشه. اینا نگاه کنیم برادر عزیز، خطان داخلی خانه ها را تماشا کنیم کدام حالت در کدام سسن قرار داره برادر عزیز. نرخش هم 639,200 دو خانه بهترین واریم برای خرید کردن. اینا ما زنگ زدیم بچه عزیز. دوستان میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی فروشی است که در دوشنبه ناحیه فردوسی 915,000 سوم ارزش 8 کمناتگه 4 سوتیق زمین ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. رقمای سویمور اخیرش 70 واقع مانده معلومات را زنگ زد بگیریم بچه عزیزم. چخیل درسن قسم داخلی خانه ها کدام حالت کدام سیستم قرار داره برادر عزیز. مقصد که با دلشی کسی میگیره کارش میکنه. معلومات زنگ زنین. و دوستان میگذاریم با دهمین خانه نزدی حولگی فروشی. اخیر شه بچه عزیز، همیش ارزان تر بود در اخیر موندیم. خب چی گفتنیم؟ خانه فروشی نزدی حولگی 6 کمناتگه 4 سوتیق زمین راحتی کلان شهر دوشنبه 550,000 سومون ارزش خدا خواهد با معامله میشود. دوستان 550 تا 4 سوتیق 6 کمناتگه دوشنبه طرفای آبادتر قرار داره بچه عزیز. باقی مانده معلومات را بگیرین. دوستان عزیز نوار ما تمام شد چیزی که بود روی کردین خواهش کردین کامنتر کردن همش حرکت کردن نوار کردیم دالچی واتساپ میگذاریم. واتساپ در اکران شما خانه ها رو روی کنین یا که اومده ای پیش خشوب که قانون خودش قطعی نوار کرده در فروش میگذاریم. برادرو در ویدیو لایک کنین در کانال پادپیسا کنین. ما نوار جنبس میکنم بچه عزیز. چیزی بود همش فهم موندیم. زنده و سربلند باشین بچه عزیز.